tanga le nei vai yaso, manuia fe au matiute o le a whenga iai ma lo tātua tunu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia i sofale motu le lumanai. A whai fo i sofale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai eona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ile sa fua
Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia I ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o I lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia fia I ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. O alofa I la Samoa, Matalasi. Ia, talofa lava le paia mawalunga o le whaafonga tāpuai. Ia, mai se fo'i o le sila mai moa, le atunu pele sa moa I le dei fo'i, awa uli o le asonga fua, o le usfulu ma le 2 minute ua te ai I le tu la e wha. Ia, o le whaawawina le nei o le tautua mo oe, le siu fonga sa moa, le radio sa moa, sfulu lima I watolu a mo I au kilani. Ia, whatasi e fo'i, ma le whaapoponga o le tātou pole kalambe o le manawa o ngā ruenga. E na ua ngā Gagaifo Faiva o Samoa. Po o whea lava le tafa o le lalulangi. Alo e whaafonga mabaua mai ai. Le malusi anga o le taunu o atu. O le waa o le atou o severe I au au tafa. Whaatalofa I a te oe mo whalofa atu fo'i ma. Ma le nganga fifia ma le nganga whaaftai. Tawalunga atu ai ngā ruenga fo'i o le nei aso. Ia, ai, ia iso teimi. Ia, o na whaatalofa whaapitole ma wha umatu. Ai whaatalofa ila umalo whaalolungi e pe una masini ai. O le paanga tōtino a le atou o severe ma le radio Samoa. Ai mai se le ngā Gagaifo Faiva e pe ona masini ai. I vai aso te itas le sunga ia Matt Luatua mai I le whaalapupitonga o le fautuanga mo oe malo suifuanga. Advice for life. Ia, le nganga fifia I lau sunga Matt, whaatalofa atu ai, ia mau whalofa atu foi. Ia, a fio maia, matala maia au I le tāpole kalame. Ia, ina ia sila fia foi, ia le atunu le tāua tele, o mata upu tā te whaasoa iai, ia e tusa ma le soifuanga o le tangata, o le puipuinga o lana tupe maua, protection of his income and also life insurance itself. Talofa lava malole soifua maduia. Lava savea malu so fui manguia lo fionga savea aftai lava lava no le nei afiafi malu fa mo sa maduia le sa pati ma le fai unga le vai aso le aso nafi ia sa I fo I ei te mi sa fa le tonu le talo le tau ia sa nga le le lava le tua ia wa matana tau malulu te isi le mea le na e te alalai sa matal malulu mai le kau mai sia ngei kau malulu fo kau ai manguil weekend manguil lava le aso ngafi le sabati ko le loku le ko ngai o lo asio ma ko le fare le rest home e for das fa ngau lo a finge my youngest daughter so busy for the weekend
Lave o le shopping mall foi. Some crazy person who fafanga isu leo. So there was a lot of police activity in the mall. Looking for a gunman. I think he was ngaoing something from the one of the fellow laws in the shopping mall, jewelry shop. I think that's dangerous. It was quite a busy night on le askongai. Talo fai. Ia malor me silio nai saunga le mu. Bigele tu. Tātou te le loa lava whalawe lawe tupu whapene I meo no whanga tumutumu o I tangata. Ia, malo whaftai mole. Mole taimi o whaavanoa mai. Ai, sa iai tangata e to lua sa walau mai. O se tina e whaisi matua, mase tama. Sa mana o mai lau numera e sa o tui nā tufo. Iai ia le numera I las to nai. Ioi. Ia, oi, pe mga vili mai. Ia, nga makala ngoa maleo ngali nga paftai lava sa vea. Ia, tā ua tele le nā. Ia, tā se e mai le tā ua le lava I aso sa tā tala noa ai fo I le meo le tā ua tele o le whaau au. A wana I cancel ina lau policy. A wale teimi lava I cancel ai le I vili atu I ate o e toe review le pe downsize. Ai iai pe le cover mo oe. Wai te le lo lava se me tupu mai I ate oe. Ia, a whaila le ua whaila policy. Ia. Ua whaila life insurance. Po whea lava lai te malanga iai, e ma whai ona cover oe lau policy na worldwide. Ia. Malo, disclaimer more leo le information only, generic information, le se advice, mga mia se advice, ia vili mai, ka kufelo I book se appointment, ka kufelo I can take you through my advice, but tonight, information only. So mga ngait fasili sa vea, does this life insurance policy cover worldwide, so se kungua laulangi? Ole answer, yes, it does. The short answer, it covers. So, me ka ua le life insurance le whapenga e cover le kungungai. So, alu e ka whao holiday Amerika, se mea laulangi Samoa, Australia, ngilangi, ai kupulo se whalawe o. Then, ka lo whae oki whafosei. Then, e cover oi o foi, because e kele ka koe le silifir mele a maliu se si overseas. E lua se fulu afe ka la e kokongi o e ko return mediking o I kangaka. So if you want to send back, your loved one because let me liu I overseas, e lua se fulu afe. That's how much it costs to bring a body back to New Zealand. Kaun ka ia. It's very important to see if you can't go to Melia because ale aise life insurance, pele aise travel insurance. Ai maliu se silo ainga I se sekungu overseas. Ia, le luas fulu afe ka la. Otherwise, ale mawhainga ko kongi le luas fulu afe. E le ko fo I mediking o kangakanga I ngusila e kangu o e kungunga. And that's why it's very taua. O the life insurance, it pays. E ko kongi le luas fulu afe. Ko fo I mediking o bring the body back to New Zealand, whai lore funeral I New Zealand. So very taua, it covers everywhere laulangi. Just life insurance. Makaule for life insurance, it longa maliu kangaka, then the money is paid out to ainga. It's very important cover. So se maia, so se okil mai or the accident. So maanga very taua is worldwide cover. $20,000 le cost a return mediking or back to your country. So it's very taua because otherwise kongka kele. It's very kongka. Taua tele lai whanongolongo mai o tātou ainga mo tātou tangata lo mafau iai ina ia whatino le life insurance. O le se senga o le life insurance ma se maliu e tu lai mai ono o se whalawe whafosei. Accidental death. What's the difference between those two? The difference? Very similar, but they say singa. So life insurance, both of them cover for maliu. Life insurance so se maliu like I said, maliu mai cancer, mai faku, stroke, so se mai maliu kangaka mai nga. Then the money, the kupe is paid out to the ainga. The ainga that's left behind to kokongi things like funeral, aikalafus, mokesi, loans, and then the rest of the money to fish swangi, mawese lengi for swangi le ainga to survive for the next, 1 year or something. So it's very taua the life insurance. And like I said, it cover worldwide, kafao, overseas.
But accidental death cover is only limited in ngaka le vea se longa me liuka ngaka le vea. Accident. Falave pe la vea ka vale, me liu la vea ka vale, o la vea i ngaluenga. Or you know, ke o se e la lo skepu pa le ulu la vea ka le ulu and in me liu like that. So se accident ha e cover ele ko inga life insurance lea. But bawan mea ele cover mai. So maliu se si ngasele mai ele cover under accidental death cover ngale la vea e cover falave. So the reason why most of my clients I always do life insurance. But easy gave me a family insurance company. Yeah. Sorry, Matt, we'll let go low client in the life insurance because we're too high risk low client. We're mafa kele, makua kele ngasi. Ele mafainga kauli the life insurance. Pa wale mea e mafainga available ai. Ole accidental death cover. And so that's the only time I offer mele clients because they not accepted for the other one. So they have no choice. They only have one cover to apply for because it's too risky for the insurance company. So therefore, they only give accidental death cover. Oh, so, right. Yeah, so that's the essay of life insurance and accidental death cover. Ta ua tele le whalongalongo mai, life insurance, accidental death, olo no wingala. Olo no winga le asisi e mo ia tupu se whaalave iana ia e hoti whafua se i e whapena. Ai le o le tā ua tele o le whaawau pēo na tongi lau premiums tausanga uma. Ai ni iei fo inisi whaalave tūlai mai e tauna wala watu oe o le tā ua whaawau pēo. Kausanga uma e whailo review pēo o le sulu masinga. And most of policies e arulunga kaulai kiki. Isi policies e level e le arulunga. Ai tā ua e kukongi pēle insurance premiums a whaisinga whainka pēo o whalawelave e whaisinga whainka e kukongi. Then really mai au look at reducing cover after 12 months or 2 years. But very tā ua e awole misi pay mengis because misi pay mengi kasi. Then mawalole email pole text lo kelfongi for my misi pay mengi kasi. And so you have to then pay double the next week or you can pay it off. But otherwise, go misi lesi pay mengi, the second one, then go mawalole lesi letter, the insurance company lafo ako lesi letter away. And then one more left, misi lole kolu pay mengi lapse lolo policy. And then when it lapse, wale mawhainga go reinstate the policy, you have to start all over again. And so some Samoan customers nga vili mai au lesi aso for mai o cancel la ko policy le insurance company because for misi kolu pay mengi. And so then they want me lako fale to sort out another insurance, but go amaka from the beginning. We go through the medical questions and everything again, and then that's why it's very important to make sure what you're paying in mawhainga affording le gold insurance. Otherwise, look at reducing the cover down so you can afford it. So ele misi o pay mengi, so you can keep paying the insurance payment. Otherwise, cancel policy. I get oelo cancel policy. Some people they find out say long le singa then they find out or cancel policy because we were busy langa they didn't check their bank account. They didn't check their California when the insurance company tried to really them. And then the only problem is kupulo se falavelave to the insured person maliuloa. Then really make ya mako me hey you know, my ainga passed away in Maliu. Can we get the pay mengi for the life insurance? But the sad thing is, because you missed your premiums and the policy lapsed. So just be careful when you miss one, lua, golu, misi fa golu lo pay mengi. Cancel fa for se le policy, and then that's what you you want to try and avoid. It's miss free payments so it cancels. So that's very tāua, Xavier. Malo, whaafitai tāua tele, a one nisia lau peimeni e tau na ewa au ia Matt. So on the atu ia oe po lea lisi tonu e tau na whai. Now, if we have a mortgage loan, ai te ua tupus whaalawe lawe ia te oe, e maliu whaafo se iai, o lea lale
ai lei fo mo so life insurance o la me tu like mai. What's going to happen? Is your mortgage covered? The situation, you know, because ele mortgage loan, I get your cancel life insurance. I kun kong yalo mortgage loan ngalo ya oe wo levanga cancel life insurance, and so you forgot I kun kong yalo mortgage kun kong yalo mortgage. Lo decía so you fa for say, you know, something happened fa for say maliu, and then your mortgage is still there. Really may or you know, that your wife passed away or your husband passed away. But because we living a cancel the life insurance, you still have to go kongi that mortgage. Because there's no life insurance to pay that mortgage. Man go for the life insurance, if you keep it, it pays the mortgage. Right. But if you have no life insurance, like kongi yalo mortgage, kupulo se fale kongu se fale lave, kalofai, you still have to pay that mortgage because there's no life insurance to pay. So that's why it's very ta'ua when you have a mortgage loan, make sure you have the life insurance still paying the premium to cover that mortgage loan. This is very important. You still have to pay that mortgage. Ele bank. Ole bank ele kea pea. For my sorry, I have no life insurance. The bank will say, sorry, mate, you still have to pay the mortgage, otherwise we're going to come and file the fale. So that's why it's very ta'ua to have a life insurance, because it will pay the mortgage. Malo, whaftai mo le whamamla mai do le vaenga lea. Terminologies ia e lua. Why is loading and exclusions better than deferral? Lona winga, nai lo le tuatu I tua le, o pa o tuai fo ia le fo I le paymeni o se insurance policy. E kele o clients le loadings and exclusions, savia. Because most of us pacifica, you know, because of our build, you know, we're very mamafa heavy build, and we have some ngasingases like diabetes and suka maulunga and koko maulunga and mamafa and mefapenga. So the insurance company, they put the loading or the wing or the loading is if the price is $50 a week, then the insurance company will put like a 50% loading on there. So then the price goes up from to Valu. And the reason why it go up, because they put the loading, because of our mamafa, ula, sukeleki, or mangasingase. And then the other one is they might do exclusion. Well, the wingo exclusion, if you have a asuka and you're taking full for diabetes type 2, then they might say, it cover oil for the trauma policy for, you know, cancers and strokes, but they might say, but you're not covered for heart attack because of your diabetes. You have diabetes, so we are excluding the heart attack linked to the diabetes. So they often put exclusion on policies, or if you really had a broken back or a broken leg, that's not covered. So if you claim on it in the future, claim on that injury because you already had it before. It's a pre-existing condition. And so we out exclusions. But even though it's better to have no loading and no exclusion, but the main thing is it's better than nothing. And so if you have a Golia approval with exclusion and loadings, at least you're still covered and you can be covered and start paying your insurance. But if the insurance company says because it's too high risk, we're gonna put a deferral. Well, the wing of the deferral, cover say long period of 1 year or 2 years, then they have a look and review. But year that you're gonna get it, there's no guarantee. And so a deferral is not a good thing. And so it's better to have a loading and exclusion than have a deferral, and that means cover more because the kulafongos is too strict to cover you. Those are the essentials of those things, Savia. No, winga vava ai fo ia le fia pui o le insurance policy.
a tilo fo I le company la to ia it's high risk tele tupe la to ia wai pe afai o le matua tele o mai manga se ngase le o lo fe ngai ma oe That's it. That's it. Ona fa penala ia le ona fa finga ta ona fa ia la wa ia ai pe te iane wale te fai mai you work with the main insurance companies so in Faiva alu su e po le ale le company ma se policy e tala fe ngai mo client le sauna le sila client le sa vea o ko lia le fifinge I would defer le kamaloa. So the wife was accepted, but the husband was deferred because of ngase. So I said to the insurance company, it was Chubb. I said, off of Tailava. But we're just going to hold it for now. So then I'm going to another insurance company to try. Another insurance company. Galo sia, I can find a company that's going to cover the husband and the wife together before I make a decision to go back to the Ngali and tell them the kongu. So yeah, I can use up to 5 main insurance providers. Right. So that's the good thing. Yeah, malo very. Malo fa te tele lava fa fonga fo le malo le tatu tunu o ma fa so mala u pa anga fo I tino le sunga a mat lua tua e vatu fo le financial advisor le ngatel insurance ia fa pena fo le pui lava oe life health and disability a telefoni le sunga a mat all lua fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa all lua fitu valu toluiva tas fit tas fasi sila I foi lunga lau screen I la loi vo le ata au le leo le sunga a mat nailo na swafa ia malau telefoni mal telefoni fai ona e fa so tai mai ai Matt, thank you so much my brother upu muli mai ate o tatau ma vai Aftai lava muli atu faftai mal fa malo I lo topa ia mal malu Samoa I lo to fa fonga I lo po kalame le ne aso malo faftai malo lo sai malo tapuai fa manuele atua ti ultima Faiva le ne aso do fua faftai lava savea tele lava fa soifoia looking forward to catching up with you once again same time same place next week but we are here Gagaifo o Faiva le nei aso ia mese ngā luenga fo I o le nei vai aso atoa ia fa soifoia ia le nā Samoa ua mai atuai le tandoanga fo I male sunga le I fatonu o le professional advice for life after le sunga a mat ia mai se fo I o lana tautua o lo mwhai una so soni I o tātou ainga teimi o whalawelave whaafo se I a la ua umana ta oto masaini lau policy o le life insurance telefoni o le olu fitu valu tolu iwa tasi fitu tasi fa o le a tātou si kako si vava I tuli kako a mi o le po femele o alu il kako aka le la so mai la le I there you go ya le na ia la le la ia fa wau le fa talo fa ia te oe alo ia pa ia mabulunga o le tātou tunu o lo fa fonga mai lava I le tai au le la se yo o mai fo I le nei teimi fa malo ngā luenga o lo whea ngai mautau ma fita tunga iai o Faiva e whai le ngātai whale o Faiva e whai a fhoi I le vātetea ia ma Faiva e whai le tuasivi ia matua vau o whatoanga ia le tele o Faiva yaso nei o whai tono lo ofisa fa malo atuai I le pa ia maulunga o le tātou tunu o anga luenga o lo o whenga iai te tolu o le ofisa o whafo le whatoanga ia po o te tolu o le potua onga o le ofisa o leo ofisa o matanga luenga ese ale atunu o New Zealand nei lea ua avea mo tātou ainga lona lua ia whapena foi o tātou lo tātou atunu pele I Samoa Amo mo lo maria o to uma Samoa o fe o lala mapapa awai ia fa malo yo Faiva I le nei aso e uiana ese tātou waso ale waso ngafua tātou o sapati Amerika tuila mamanua ia fa pena foi le malo telo Amerika ia ai ese fo I taimi ia ai e tutu salava ngā luenga o lo fatino
Atalofa le tafatolu o le paia maulunga o le tātou vānu nofo Samoa. O paia mamamalu wha le malo, paia foi mamamalu wha le anganu. Ia, ai, te nane o paia mamamalu wha le tua. Ia na au na paia o lo tala whauto e tu e fio le larulangi. Ia, ona o le tala le lei, ma le tau o suasuina o le ipuvai o le ola. A wale soifua wha le anganga o le atunu. Ma ia mauni a nganga mo le atua e whaialo na whinngalo. Whatalo whai tamam tina mātua o le atunu, mālole soi fuamuria, whaapumua sa e halu le loku le aso ngafi, ia whai fwoi o le lava le mālosi au o mai le au ti a kono, e mamoli mai le whaamanutunga, o le tino Yesu mo outou, ia whaamumua o loo, ta au i le leifo i le tino la tau ia i le malulu, le nei vai tau, o mai le tau malulu, e sau fwoi le tau malulu, ma mai o na ia wha mai. Ia, o le anga le leio le tua i le soifua matua, le soifua pula pula la ngoto, ia e le mwhai o na whaangaluina, ngā ruenga le lei sa auto ngā pātia ai, le ala ua malo lo retire. Ma mapu mai i maota malawa, ese le tā ua o nā mea. Ia, whatalofa foi i lungo le tātou apio fōlinga. Tātou Facebook page, ia whapea foi mo le tātou YouTube channel, alo le ngā lue, alo foi le au tustus, o Johnny Tauti le o mo mai lunga, so mai ma le tātou whailau tusi a Amelia Whamoana, ia whapea foi ia le sunga a Mulitalo New Zealand, opa au e lua. Alo li, ia whapea foi le sunga a Whaumuina, Milo tole a Foa Tūlanga. Talo whātu. E whapea nā foi lunga le tātou YouTube channel. Share our program. Ia tufa le tātou Porkalambe. Press the like button and then share our program to all our friends and families all around the world. O Polonga, Leupena Unasa, Fatalo Fatu Malole Soifumuria. O Enrico Mika, Fatalo Fatu Malole Soifumuria. Ia mautou umalava o lo o ilunga o le ala tele le tebile rei. Au ave pas, au ave lori, o le au ave taxi. Ia whapena fo i o le au ave masing, i le au ave valele, le au ave train. Wa o le aia ni tale ni whapena ele i o ia i o tātou tangata. Maua o mai le sengi o kākou, o le au ave valele. Ia whapena fo i le au ave upa, ave courier, io e. Alo, o le au ave lori. Tasi nei tangata e tā ua tele le lātou ngā luenga. Tō tele fo ina ia uo, lātou te whaia le fo ia o ranga wa le tau tua ave lori. O le whanongolongo mai. Ia maulo tō malos. Isu stai tu la fono, mo le saunga le mū. Folo ma wha maunga le lei o ilunga o lau logbook. E le te me tau ina tū le lori ma malolo. Malolo foi ma le ave lori wa o le lori ke li. Pe ongo o ngā umo le afio le lori pe sfululua foi. Asta mai tangata le whaafoe ina le afo i le lori. E taulana lava le malosi o le tamai tangata le avele masin tele le. Whatalofa i le sunga i a whamuina, Milo tole Tūlanga from Wyoming in the United States. Angel Nathaniel, talofa Angel, malo le soifumuria. Ia, whapea foi i outou malava o lo o lunga o le tātou apia fōringa ma le YouTube channel. No mai leo la utala noa. E nai mata upu nei awa le vaso lena se i mawatu nei. Le fo i sa tātou whilo i ei le aso na nafi. Ma le fono tele lava lea le whatuatua i le atua sa mo watasi. Le ainga whatuatua i le atua sa mo watasi. Fast Supporters Group in Auckland. It was an amazing event. Le tātou le stala le lava lo whanga solo pēr le tātou le stala. O swafa o i lātou mō le tātou ainga suis fono umalava i New Zealand lava la tau i a mese au kilani nei. Whapena fo i ma o tātou
sui le stala mo Samoa. No winga la ele ngata ina le stala inei ya fa pena fo ina ele stala Samoa e silsila la ilungo lau ID. Le nai yai ia le website le na fai ona whatangai oe e te malanga I so se event lava le tātou ainga e whai pe whai nei pe whai Samoa la ue lo le leia nana scan lava o lau o le vaenga le nei lungo lau o lau fo I lau card ia po lau ID ia wa sau mo lunga ia lo wata sau e fo I ma whaamtalanga patino ia te oe ia mai loa ai o oe o le suimoni o le ainga whatuatua I le atua Samoa ele o se ID e whaisau palota o le ID a identify oe mai loa ai whaamaunia o oe o le whatuatua I le atua Samoa uatasi o oe moni ale ia le na ta ua tele o le vainga la le na ia I le asone nafi e momoli atu ai le nganga whaftai. E tinga o na tele ia vesinga o lo o whiangai mo le tātou malo, mangas ngase o malo, ia whapena fo I ma le vāi o le whangatia I tutonu o le tātou lava loto I whale. Ai o lo o mai tawina, le tūlai mai pea o le loto te tele, ma fau ai fo I fōringa e wa ai I a tātou whontanga umane I tolu o tūrana I atu. Ioe, momoli e tuai le nganga whaftai, ia ma le whamalo I lo tau ono sai ma le lava papale. Ma le whamalos, ioe, tātou lotu tele ma whamalos, tātou te talo mo tātou taitai. E le ngata I o tātou taitai uma I Samoa. Ai tātou te talo fo I mo le taitai inga le sunga le lauli le maari atoa, ia ma I la tau o lea ua loto lo toi I tutonu o le tātou whawhale tui. Ia e moise o fuanga alualu mamao. Ia ma le tātou ono sai, ma loto te tele. Ia e iai le tae au le file mō, ma whaari e fui le fina ngalo le atua, le o tau silasila ni ei. E le o toi mamao se teipi. Vai aso lea, aso luas fulma le ono o le asonga fua. Ia ona spahalo leo o la uli ma leo ma I la tau ia. I morianga o la uli. Morianga whasanga fo I le sunga ia li o whatau malama po le whatalenga fo I ala vea. Wawa ai le spanga leo ma le tama o Sam malana mori mau. Masiona to lua ia sivai. O le morianga whasanga I le tina ia sivai. Ona whapeo le harboring a fugitive or somebody that police was looking for. Ia, le nala, whapeo le ufiufia o le memon. Ia, si pāmala uli le mele defamation. Lea lau o umano o watu ai, ia le lui ia mulpola ma o whapea tu ia ilana au whainga luenga. A le Western Union. So e mai whaelunga records. Tangata na lātou lafoi nā tutupe Australia. A oai tangata na tali maina matala I tua tupe nā I le Western Union nai moa umaina. Alo whaivola a mulpola. Ana rosa. Whaatonu wai ia le. Wai te tau no o ia ia susuenga leo leo. O na vane I lola ia le lunga awa o nisi o wha maumaunga na apia I folava I le peichel tangata le o na ia le tangi lea. Ioe. Ma avane mai ngō tangata ia nai Samoa. Na lafo atu iai ele tangata le o na ia le tangi le tupe. Wa le ala le nao le morianga o lauri. O su e ngā tala ma su e ngā upu ase I su e la pe iei ni mea whaitino. Po o ni wha maunga whaitino. E whai e le mori mau ma le morianga le. Ioe. Na. Ja, si pa leo. It's police versus Lisa Marie Schmidt. Ja, whapeo fo o ni whahau whau.
matautia le mea le la anga i ai. Si pā leo ma o police versus whepule ai, whai mata sua. Lesi fwoi ali i whai pule. E ono la whamasinonga e ona tulai mai 5 mai asua umana whaatulanga mai, ole matua umia. E pā whetawinga ngā ile asonga fua, ai asolua, le asolua sifu malifitu, ole masina le nei lava. Vasole? Ole toi usuia le nao le fono, le pāle mene, le malai tia wha. Ala peo na ufai atuai. Ile vainga ile asona nafi le tātou fono lea. Momoli atu le nganga whaftai. Le nganga whaftai mo lau fionga le titei fono se wa muli toma. Whapena fo i le ftelenga le matua ftelai a te vanga. Ia whapea fo i le fionga. Ia polota i vau le asi se tima. O le fionga i ala i moana. Ma outou malava. Sui uma whafoa le komiti. Ia malautou ngā ruenga ma le whaafoina o tātou mata aupu ma whonutanga. Whaaftaile on sai ma le lava pale. O le tiute lea na utala noa tuai lea so nafi ma le pito la au lea a le whaatuatua i lea tua Samoa watasi. Whaile le stala i nei. A wao le aunga atoa ma le manatu au tū nā laio na whaatu lai mai. E le whaafale tui ma le vaenga whaapufai o le whaatuatua i lea tua Samoa watasi. Ia le mata upu le te wina o tula fono o whainga panota po le Electoral Act 2019. Ina ia mawhai o na whaingo fie, whamama avenga i tangata Samoa umolo a lala ma papa au i tunu i whafu. I le na on tangata la tau te langolango ina le whatutua i le tua Samoa. Mō Samoa uma o lo a lala ma papa au i whafu. Aisea. Ona ua lofa mai le whainga malo fau. I loutou ma au, ma loutou milusia, ma loutou wanga le lei atu, ia Samoa. E whai o loutou wanga le lei i outou lava ainga. Ai o loutou sao i matau fau ina nā. E lafo oe tupe i louta ma loutina ma le tau ainga, ma wha lave lave o loo whaia. Ai o loo manui ai le malo. Lea le nā manui au. International exchange rate stays here. O le whaafisuia ino o le tupe le nā. Whaavao malo. O na alula ia lea o le tupe Samoa. Ua umana sui ma whaaliu le tupe Samoa. Ai lo ainga i Samoa. That exchange rate stays in our foreign reserve account overseas. Whai New Zealand, Australia, America. Alon o tau sila la ia lea. Ele to a tele o Samoa o lo a lala ma papa au ia tunu i whafu. O lo lafo atu o lātou tupe, o lo whaifo le nā mo lātou sao. Ele ta mau a inga o Samoa. Ma maua i tupe e lata le fitu se lau miliona i le valu se lau miliona tā la i tupe whaamumori. O le tupe le nā e veso swadi. It is our contribution as a support to Samoa's budget yearly. I tausunga whane tupe e whaiaile li poti le tupe. O le mea lai mali ai. Lea la tātou wo o nei le ulua i whono lea i lea vai asu. Talu o na tāu fia mai le whono. Ai a ngā i e lote le mata upu o le whonga whatelai. Au mai e fo i nā ma le whaai unga. E ta o le interim injunction as a court order. E tau fia ai le toi lo tea ma le usui o le whono ma le lo tea o sesi mata upu wha le Parliamentary. Se ia vanga nā ua umba le mata upu wha tatau. I le palota wha le tatau ma le palota wha solitu la whono a le fionga le whongwhtalai. Na maua ai le lua vai tolu e sui ai le wha vai ma wha solomuli i tua pili e tolu ia e winga i le i tu pāo wha masinonga whanua ma suafa. Lea la ua mai.
Wa mai le tali whaaliari. Ai le malia i tu le epa ma le lato vai. Whai mai a o le i la wina, le i unga. Wa le vana tā pena le lato pili. O lona winga, wa le vana lato iloa. E fumfa le mea o iai i le mata upulea. Tope ai lava ma le pili ina. Nau na o mauna whai o le whai unga e le whai msinonga. Mawalunga ma le whai msinusili. Ave ese mai ma le tau finga lea sa iai. E le toi lo te ai e le Parliamentary e se mata upu tau tu la fono. So se mea i tonu al mauta fono ma le Parliamentary. Ne la wa ese. Ua toe ngā ioi nei ia le wha masinonga. E si lia le se lau mata upu a umona wha olu fale atu. Ai sa toa i le vaenga lea. Ona sa iei le tau finga le tu mau. A temporary interim injunction by the courts, so that Parliament will never or cease to touch or discuss any other matters pertaining to the Parliament of Samoa. Lela waves, umana saini le fionga il tumaitai paramia. Pasia mawhaunga. The royal assent by the head of states. Fa mau whailonga ina. Ele fionga ile au mamalu le malo. Ma ua ave loa ile ofiso le whamsinonga ina ia whaunga. Whawhetai ile atua. Ave ese ile vaenga fast food tolu. Ave ese ile vaenga fast food wha. O vaenga nei e lua Samoa. O le tula fono e oti ele tangata. Mamasa aile toto. Aisea. Ua wha solomuli tua ina ua pasia le whawai. Le angai o ngahonga mata upu e toi au mai ai ia le tele o wha msinonga wa uma o na whaia iai unga. Ma ua ta oto fo i lang tonu. Ile silia ile se lau tau sanga ua tuana iatu. A o lea lava e o mai ia tangata. E tau su e se me wha la lanu ai. E toi tu mai e ilo lato wisu. I to todo o na mata upu lea. A ua lei se mea. O tau umala ia, whema ia whai au tau apili. Whaasanga i se whai unga wa uma o na whaia. I lalo o le vaenga pui pui fast food tolu mal palkala fasu mal wha. O le mea lea ua whaatea ma whaasolomuri maato i tai i tua au. O mai e toi avatu au tau mata upu na. O mai e toi avatu tau mata upulna. Manu ele tongi ele officer of Absilonga i tono se lapis. O le nā matu le whafunga mai le tunu. Wa uma. Wa uma. Wa le toi au ngā. Wa whao ngā. Le tula fono tuai. Awhiv se lau valu sumaltasi. Lea foi la, wa mai a ona su mai le sunga le pali tele. John taima le langi a fele. Ma wha manino ya Samoa ma la langi a toa. Wa le aise wha amsinonga foi lele na tu ue toe. E wha tu ma oti, ma wha tu ma tila. Ia tu ma oti ese mai le wha amsinonga ma walunga o soli ngā tu la fondo. No. That is kaput now. Ma le mea le nai ale, una feita tele tangata ia. E mwise lava le sunga tu lepa ma i la tau na tūsia ma pasia wha tope tope le tu la fono lea. Tu la fono wha valvalea. Tu la fono e misa i tangata. O le tu la fono e masa ai le toto. O le atunu. Ma fe ai na i le atunu. Yo. Ala la le na. Lea lava e mata tele ai. Ia le sau noanga le pelestene o whamsinonga whanua ma swafolo iei nei. Le na, le sunga ia vai. Le sa tele rapi vai said, quote, "This piece of law and legislation was badly drafted and ill conceived."
Na ale wingo na meo te wha mana tupea ia te oe le mea valea na mo mai ei lea tu la fono o le feusua inga ale ta maloa e le anga le mafau. Ia na tusia le tu la fono. Ma le fafine. E crazy fo i le fafine la tau ia. E le anga fo i si ona mafau. Ia la. Whapoiponga la le na o lea na maitoa ai le fafine. Whaavale valea lea. Whanau mai le pepe. E valea e le anga fo i le ulu le pepe. O le tu la fono le na le na. Dena teu nei ma ave ese. Tia! Ioe. O to umalana whaongaina i ale mea na. Wale ei mani a pili o toe to toe e toe whaongaina e le wha msinonga o whanua msuafa ua toe whaafo i mai le tu la fono tuai e fitu tausanga o tapena. A o le i tu to tasi Samoa. Ioe. 1981. Oi le ua o tātou tūtou tas. Tu sana tā pena mai le nā. I le awhewa sa lau iwa sa fulma lima. Ese le matau tia o me whaia e le atua. Sila fia e le atua i lona alofa i a Samoa. E oti tangata i mea ia. Le ua whi oti tangata. Le alawa e wha ngā solo ngā luenga le Parliamentary ma whinaunga ia ma le pasia ma le talanoina ma whelaflafo inga o inga le neitu la fono. Le papa whana ma whioti tangata i tua oi. Ana le vave fo ona ave se vai fo ni mata upu lea a whenga whapea ma le au waa ma tua na i masala i mua uoti fo is tangata. Le na manu nu a mai tangata. Le mea le la. E le anga tele ma le mātanga. Le alava. E manatu tu le e pama ma le HRPP. E le loa e lea vaenga la tau o tula i mai o na fau se tula fono ma tusi se tula fono. A ngina la vaitala le toina. Na o tangata popoto ama tangata hata ma mai lai o le HRPP. Ma o tangata lawi loa. E le toi tau faa lawi loa ina i la tau. Au tau masani upo le atunu e ngaula sile le faa. Wa ai mawa lalo mai tasi lea downfall. Lalo wingo le tala na. Tasi lea vaenga. E pa u mawa lalo ai. Ma se ese le manatu o tangata palota ma tangata e whaia le whiriwhiringa. Mai sui o le HRPP. Aisea, o overtele popoto. Ua pāle waa, ua pāle poto, ua overtele le tele o overqualified. Ua wha mauru lunga ai maua lalo. I tangata o le atunu. Yo le atunu wato. Yo wha le o ama lau le vale o le atunu. Lau le matitivo o le atunu. E li wha pe nā ni saunoanga ni teitai. Mani tangata o loo fia papai i tofinga teitai. E loa i e tangata. E alo lofa. E le wha maulunga. E le wha siri au pule. E le pule tutu. Yo e. O le usa o le upule na. Lauro lato wata mamai tele. Na o university. Ma wha au umai ei. Ma wha ai longa maulunga. O le ale tala. E winga le tō wha le mauta lea. E le i whape naona sa ili le tō wha Samoa i to tonu o le mautafono ma le Parliamentary. Na au malu manongi i le tō wha loloto a le atunu. Ta māmati nā mātutua o whale o polu i longa o le atunu. Ma i lea i tu malo, ma lea i tu malo, ma so se tafa o Samoa. Ai tau te anu vale i ai. Tau te wa ai whaatau waa i ai. E ala le whaatau waa nā le na koko i a ngukur kei mio le whainga pāloka le lua whelu sukas. Koko le whainga pāloka lautele, the general election, koe o mai whainga pāloka laiki, koe koko i whainga. Kokolo i inga. Ia langa wautou sisila i ai. O wha mawa lunga tele matala noa mai, i lo lato wata mai ma lato wanga waa. Wale o toe oa i tu ai asi o lato i tu malo. Nā le wha moe moe,
I ngā luenga, e o e tatala, whaalata i le teimi, o le whainga pānota, e whaau ngā ai a lātou ngā luenga ia mana ai oti ngā li pinge. E whai ai ia le lātoua. Whai ai ia lo lātou campaign ma le lātou whaatosina. Whamai ua lava lātou ngā luenga. E tāu tatala mai a lātou ngā luenga. Ao lala tau mea na atu e whai. O lau tau tiu tele nā. Tau tele o atu e whai ni ngā luenga. Ma whaatali le schedule ma le timing. Ia tutusa ma le taimi o le whainga pānota. E te tala ai ma whaapea. Mātou ngā luenga ia e tau tala mai. Mori mau mai a mātou ngā luenga. Le ai. That was your sole responsibility. To build infrastructure. To develop. O lau tau matafa i oile nā le malo. O leo e whai, e le whapeo o e whai ina ia. Tau ai se ai o le penga. I lea a tinae, ma lea tinae, whapea. Ai lelo, o tupe ai lea watu e whai ei mea. O tupe a tangata lau tele. O tupe mai a tātou pāanga. E o mai whafo, isi a tunu. O tupe a Samoa lo alalam papa au i a tunu. I whafo alo o lafo atu ma wha mea lo fatu le a tunu i o lātou ainga. Mau ai. Ia le tele o tupe mai remittances. Auala, nei whaavalea ina, pe tau whaavalea ina Samoa. I tu ainga talanoanga whapea. Whaonga ina pea. Talanoa i le whaonga ina pea le social media. O lo au mia ai whaamatalanga. Mātanga. Ma tulanga. Pa ai māua lalo. Lau ai le vā leo le tunu o au tūsi sila iei. I le launga le. I le polakalambe le nā to ina leo tulepa. Na whaia mai lunga le TV alana o ngā whate tae fo le Sydney Kindergarten o le whale o pi inga ma Satan. Na matuala lau le iai le ai vā leo la auli o muli pola ana rosa o toi lupe o na semo pou muli nuk. Ma whai ma le lui le toina e whalonga ua pea se kamai kiki fo lea. Mai oso a panga! Au te ata mātou tali e ai au te maitau mea au te maitau mea e winga o upu matala ma le leo a lea lava na whaatu lai mai e le fionga i le whongwhtalai. O se tasi leo mata upu o le a lilifa i ai le tō wha le Parliamentary. Ma whilafula fo i ai. I le wha o ngā ina. The abuse and the language that is used on social media by members of Parliament. Se mea le leila le wha longolongo mai o lau le state tai, le wha valevale o le state tai. Whai mai oso panga mai, lau le ei vale le i pasi le school si. Okay. Pini talan ta muti fo le la fe avea. Lau mai ai ele to ina o tulep. Mea mata ngana tupu le Parliamentary na AVS e fie me ia le tofi minister o tupe. O minister o tupe mai amuri pola. Ona e faisi ona vai tele e lana la unga fa pele tania pe alu i fontanga i fafo. Talo fai. Au le asa sona langona. Ile fa longo mai ana rosa ia masiana fa nau mo le lato a inga mo le nuu e fa pe fo lana e kalesi ai lo lotu fatasimo ana rosa. Mamul pol. Pe mai le lavol simili ma le ingilisi.
o ina. Le pasi school si mo me va pena. O te matua I o wofo. To familia Samoa o mai te upu. E whalongo le iai ua pei lava ni ta maiti e whela wa I ma whetoto wa ia e tari e ale a onga whateitai a tule. Sunga e sai, ama le masion tolu. Ia, au lau tala le na. E la uvava ai iai. Pe a sila le mamalu le atunu, uma mala malama. I wingo upu nei. E sau I se ngutu o se teitai, e fia teitai, ma fia. Toi pule I a Samoa. Ona utou I loa ila ia lea. Lea, e wha mawa lunga la. E manatu mawa lunga, e wa ai mawa lalo. Isi alo matama whanau o lea tunu, o lafu I o I leisi tu vai. O le mea e ta o le tutu afi. Gas lightning. Yoi, tātou no nofo. Mamata mata, but I'm telling you right now, tula epa, you will never, ever get it back. Your time has come. And the time has passed. Despite your efforts, I'm telling you, ele liu umaloto tangata. Yo, wa fo itala o la la umai le taimi le nei, o taimi ane o tala ia. Yo, taimi ane o tala ia. I ni tala fa pe tau nana tia pe nani nanea wa o le taimi nei e fai tala ia. Kei biangi fi kala koko ingo kama paile ngo eren kala sa kala ai tala le te kopo o fai langi alana toe sa vali ale na ya tule e polo na tali fale nganga le fai falongo mai o lo tama fale ai na na oti lava mo o fai langi mo tu malo iole le ati e kopo. Ai toi e whai maitu le e pā. Nā luatu le whātou e senga ma le whātala lau mo e le ngāli ilna. O fire station mai ma fire station ma shower. Shower station. Whai mai. Wai le o tu malo. O le ma whai tari mai le ati e kopo. A leo fai mai, nā luatu le I whonga ale toi ina. I le levo le po, I le vaveao. Ana le tu malo lava e le vai. O leo fai ia, this claim has come because he has passed away and he does not have the capacity to answer back or respond. Ainga koe ola mai la ke kopo sa u faisang pulonga pulo ia konga I luma I de me e de fale o koe. Ya va talo fatu ya te oe le sunga ya peta. Tafa mai o ala talo fa o tafa mai o ata. Yoane Fatsavalu talo fa balolo so I fomdria. O Polonga, Leupena, talo lava, Angel Nathaniel. Vai, ia lau le poto le sa ia. Poto inga poto leanga ma nga va leanga I sa faitonga fiti. Ai se sila fo ia isi le telo isi fa maumonga. Tele swafa maulunga o tangata nei sa la tou. Loto lo toi. Ma ai filo I te tonu o matanga luenga le malo o pisinisi ale malo state-owned enterprises ua fai I langi le fōlaunga le tō tele o nisi a lea lava e soifua mai isi tangata ma I la tau fo I lava nei
O lea lava lātou te milo whatasi. E masan e ile upule na birds of the same nature and the same feathers, they fly together, they ole winga le na le tala. E ala o mai o tele tau sanga o mawai. A lea tātou te vava ai atu lava. E le mawhai ona ave ese mai loto o tangata. Leo whai tonga fiti. Tō tele leo whioti. Sa wha mau o lātou ingoa. I to tonu o wha mau maunga o pisi nisi mamatanga luenga le malo. Therefore, la o tātou o mai le vai teimi le nei. O tātou toi tuli matai sesi a la fua. E seu i eile tau mua o le sāfo lau o Samoa ina ia manuia. Mō tangata uma. Mō tangata uma. Ai lau tilu marwai. There were a number of people that crowded together with the same people. Ai whātua nai lea tunu o atoa. Wana oni nai mea la vai whaamari ai lea tunu. Au le mea atoa. E ave tangata ia. Samoa whailau whiliwhilinga. I le tu e tau whai atu. O le whātua i le tua Samoa o tasi. O tau whai o na whāta oto po ai tolu e o na ia le ingoa. Po ai tonu e patino i ai o whea le tu o le whāstalo ia a whea le tu o le whāstite. A wā o le mea manino. O le whono lea i la utau mai tau i ai, and these are the scenarios. Te leo whai atu e o le atupu. O te leo whai atu e mauti noa ma le whātua tua o le atupu. Ai o te whāpene i atu. O le mea leo no tupu. O le usui o le whono. Ai ave long mal whaasilisi langa alo ia. Te amai e on tala le whono. Ma ta talo fo i ia le whonftalai. Whaasilisi latu o tauli maina nei. O tauli maina nei. Le whai unga le whongaftalai ua whaia e winga e le tusi ua au maia e le sunga i ala auli. Ma le vaenga ato o lua se fulu o le whātua i le tua Samoa o tasi. O te whape nei atu wai. Ia whātutu lai lo ma. Alu alfolosanga le whape mai lola i lea. I le whai unga o le nei mata upu. Ua whaamali i nai le vaenga se lau whātasi o le whawai ma le te unga o whainga panota. Ia matu la whono tu mau o le mauta. Ua le ai se pāti e pi iama matutu ai. Ia whiambe ma le to lima o isi minsta. Mai o te whapea tu ai, ia tutu lai mai. Ma ngā ia tu loi whafu. Ia ko ke popole o mea pila ai te loe arwa mo ia o mea pila. Pero to whafonga fo iai when I did the analysis, my own personal analysis on the legal matter versus the Speaker of the House, against the Speaker. So, avatu ai so vai vainga. Ile taunu unga le au o iai. Ai ua umanana tusi. Ma wha pele, ma wha moea. Written and reserved decision of the Chief Justice. E winga le mata upu mali unga o le afo o le whongaftalai. Ai sa unga.
Ele I se mea na whai atu ele atau se vea. O le ingo tonu wale na. Ma losi le whinaunga a le fionga e atau la papa. Amana I ele whaamasinonga. A meise le whaamasinosili. The sensible of that submission. I le whaonga ina o lea ia te tau o le whonga whtalai. O ia fo'i o le sui usufono o le Parliamentary o se sui whaipule. E whaatino ai lana palota. Ia pe whai mai e independence po o le a lava. E ia me mawhai ai o na whaonga. Matatala ai le whonga whtalai e tau na whai. There are certain rights and certain privileges for the speaker where he can actually cast his vote or do something out of the ordinary. And this is what I'm going to tell you. And that statement, as I said, it's something out of the ordinary. It's unique that it was never been used before, but it is there. Vaenga le nao le tula fono. E le I whaia mua. Ma whao ngā ina mua. Danga le I o I se mea whapea. O lea lava la I te tonu. Ai le I le leo na wau I le ina ma wha matala ina. Lea la ua a mai nei e le whongwhitalai. Whapea nā foi. Awai le isi lo ia siri atu e siri whalongo I le malo. Oi, le lo ia siri. Ai toa watu ma mawhauwhaunga, ma le malama, o le isi lo ia whaapitoa, a le fionga le whongwhitalai. E tutusa ma vāsanga tutusa lelei. Lea lai no whai atu. Something, the extraordinary factor that was in this, it may be not written or well translated or interpreted. But it's there. There you tonu I. Mea lale nā ai o sue. Mea lale nā ai o sue. Ma oe to e sue ni a tō le whawai. Na mafuaina le a vese tangi. E whaatū le lafo e tuli le pāle le afo I le whongwhitalai. Aisea, ua whiua sa ili. Ua whiua sa ili se mea tuli le whongwhitalai o lo tautala I ei le whawai. Le ala na nāna le whaila I nai se tangi whaasanga, po se mōlianga, po le a lava sisi tu ai ngā whainga, e whaate ai le whongwhitalai mai le mauta, malona no fua. So, a motion was never filed. O le tala pepelo I o tangata nei. O tino le mea. E le ise mea mawhauna whai e ma se vaenga le tūlafon. A o le poto fo I le whongwhitalai le aso le nā. Ina ua manatu le fo I le tamaitai Parliamentary. Au mai le fsiri. Whaase tua ngaru wa se e fo I ale. Sui whongwhitalai po o le CEO o le whono ma le mauta. E le valea le whongwhitalai. Tulou lava le sunga le pali tele o le whalalafo I lumo le ang sa male toa. Ala le mena whai. Tā ofi ma mau le whongwhitalai. E le tu inatu le vasiri. Mai le tatala ina fo I le malai. Mōni whaatala noanga. Whapea fo I ni whelafo inga. E whaatu o tuai se lafo. Ai whaase e tuangalu le whongwhitalai. He was so smart. Pela I le tau wata mamai mo le tau popoto le tā ua nei. Tele fo I lo ia lai ei o le tua, le HRPP. Wo tilo, fe tilo. Ele na fai lo le tala fo le na fai e. Le fai tau ngā tuspa I a pe te lo masumeo. Alu fai kau mai kua lewa uma. A fe mai, ka pungi le kusi e fai kau mai kua le whawa.
Wa uma le su e lau pepa kamai ma su engi lunga. They couldn't find a clause, an inch, or a pause, or whatever. Now provisions, there isn't a provision. Now provisions, if I malo loa le au malo le malo, pe a fai if I le tonu sanamio, misbehavior or misconduct, ai le ai se provision e tuli el fong te lai. Now provisions e electai ma tō fia le fong te lai. Nā tō se sila la ia le mea le la fai ne. Whātali nei le pili le la fai. Ti ngā na watu mālama lama le lei. Ia le mata upu leo. Ai le aia. Mea lana la tō iloa. E whaia ina ile su enga mua o le mata upu. Na tope ai le teimile na whamai, a ole la wina le unga wa umana ta pena e whaila le apiti. I say, they knew it themselves. They knew it all along. They will fail to bring this matter against the speaker. Ia le nala ia. Mea lava lea na ufai atu ai lava le whong te lai. Ia lo whangia. Tanga ima silisile le mea lea. These members of your parliament and the words and actions that are used on social media is abusive. Yoi. It is abusive. Whaaleanga ai. Tamali anga fo yo tangata. Langa nara no tau tala tele le mata upu lea o upu e la lafo e la wali ia. Langa le mali lo luto. Le whaalongo talinga. No maila ia le ilunga whemai o tangata e le mawhauwhau, o tangata e le mingao ma upu e la lafo e tangata. Ai au tō upu e whai. Tō te whia whaalongo iau tō upu na e tō e tā o mātu. E la wina le ngā oi ma le ai wālea ma le lea o onga. O tai pei a le tamititi le leo. Ka nata leo te whiu nei e so e ma whai atu e sau. E waku wang kusi e a mai tangata o Australia ma. Ma la tau whai tionga lo au mai nei. A le amu musu ia la wali i o. La tau ia mulu pong sa e whai a ka ngaka. Sali le su e mai o ele a tau sa vea. To watu messages. And he's trying to ignore because why? I'm giving you natural justice to respond to what people are saying. Or even call me, you know my number. I don't have your number anymore, but I've already made a statement on your program and commented on your program. So there you go, brother. Rồi, anh ấy lo la tausi le vale na, ma e mal malamai, o tau e whalongolongo mai wai, e kokio mai kok whalongolongo mai, kia ko wo fure whalongolongo o ngi, le ngā kama ma, mo ko wo support whai e. Au whambai ale a tau sa vea, te vili atu, whai se lua tala, ma watu tusi lai ana ia na lafu mai tangata, e le tusi o tangata e fia momoli atu. Ale ai o le amomoli o le ofisa o le leo. Na o mai leo la utala noanga. Leo o baba iatu. Ua momoli fo i sui. Sui tau wā. Mo le HRPP. Ia whapena fo i sui tau wā mo le whātuatua i le atua Samoa. Tasi au tātou i le mata upu leo whainga panota. Wala watu mo le nganga whālualo.
a velo leo e whai mafonga tau mori o le. Tei whono, i a whapea fōi le whai lau tusi, au tusi, o le teu o loa, o le sui tei whono, ma le mamalu o le laulau a whono, o tai o le whatuotua i le atua Samoa o tasi, le tātou a inga whatuotua i le atua, o le aso valu, e pa u i le aso ngafua o le vai aso atu lea. O i le aso sa, o le vai aso lea. Ma ua whasilsila atu wai, ma le nganga whaaloalo i sui so whono u malaba o le tātou a inga pe o na tumutumu wai i a whono e tolu ia o tuana i atu. Ua tawha le whina ngalo o tātou tai o le laulau. Ina ia poto mori futi afu e tasi, i le maotala vai tasi, a fio matala au mai iai, le tātou ainga whatutua i le atua Samoa. Sui sa whono uma, i le taole i tū lai whā, pe amai a ia sauningo le sapati, ia whapena fo i tau mawhitanga matali ngā sua o le uli. Tāle i tū lai whā, tātou whā le, i le maotale nā, le Oats Club, ia pa o le Otahuhu Rugby Football Club i inai Otahuhu. Ia, whamauane lau kālena, ia le tātou whamoe le nā, tātou fontanga, lua mata upu o le a tāngo fia, i le ngate le whaua wina o le tātou le stala mō tangata fau, suius whono fau. Ai o le a whapena fau, ona whaata oto ai ma le tātou fuafuanga aluanu mamau. Mō le tātou fia, e whaamna tuina, o le 5 tausanga o le aso whanau, talu ona whaavai, ia le tātou vaenga whaupuwhai o le whatuatua i le atua Samoa o tasi, o le tausanga leana se ima vai antu nei. Ia, matautia le mea na tātou o iai. Tui titi lata i le tolu afe, wha afe, le mamalu o Samoa na poto mai. Ia ma tātou militino whatasi, ma o tātou te tai. Ia ma whamna tuina le whātau sanga. Lena whaia i Alice Lee. O le whamui moelana nā, whamaulau ka lena, le Fast Party Supporters Group in Auckland, tātou te whono i le aso valu, o le aso sā le nā, vai aso atu i ona tua. O le masina o iune. Ia awa le tātou whamui moe, ia ma tā pena atu ai, i le tātou le stala, e meise o le tātou whono e whātu langa ai, ia le 5 tausanga o le tātou celebration. So it's going to be a fun time for all of us, despite the fact o la lawai tele mea lai tau na fō ma fō ia tu sai ma le tātou. Vaenga whapwhai, ia ai le talutanunga. O le ālango malu me umba ma ta oto i lang tonu, ma maua le file mu pe a tātou mālama lama. Isi fuafuanga ma isi ngai o i ngā iluma. O le si vaenga e ono tupu mai i le whono lea le Parliamentary. E le ngata o le whatula i o fia me ma le sitorima. Ai o le a whapena fōi, pe a whapea e whina ngalo i ai ia lea o le malo, a o lea e iai ma le isi to aiva lea, e le tula i whatasi pe a tula i fia me. Awa o nai, o mea nai o no tutupu mai. A whatula i fia me, e ono o le toiva le toi lena wha moe ma wha lango i ai i a la uli ma la tō luas fulu e no nofo mai. E o mai e whau le malo. Lufulu iwa, maua le malo. A whapea la, e o loa fia me ma lana vaenga. E o e fina wina le whamsnonga, le lātou wai a tatau ua o ia, ma ua
whaasala mai ei ma le Parliamentary. Pe o e whaia la tō whainga pānota laiti, ai te tali se tali mai le whaamsinonga. Pe whaatonu wina, me nei e lua e ona whaia ele. E ona tupu mai. E ona whaatu lai whaatu se malo, a whaifoi o se malo o le minority. E mwhaina whai o le ana whai nei e le malo minority o le sifururi mafia me. A leo le nā, ua tasi moe se manatu o le palemia, ua le lei. Nāle me tātou te nono fo umi ai. Lau whionga leo malo le malo sau, tua tulom le sa peru lea. Tu lau fa fonga le tunu. Yo. Mo tusi lola ia le manoatanga o le Parliamentary fata ape atoa le fono. Mana ia tele le na whaiunga. Yo. O mana ia tele le na whaiunga. Ai ala ase manatu o le sai le na whaina mea. Ma o se taunu unga le leifo le na o taunu o iei o le la wafo tangata nofu mwhata le tali polare mea le atu. Tato to iolo i tu e whaika atu whainga paloka. Tato to iolo e sa ili mai le pule a tangata. Le pule le na. E au mai e tangata. Ona to e whatu langa le lei. Let's start afresh. Let's go back to the people that own the authority. Whai le lato whiriwhiringa. Whai le lato whiriwhiringa. Me sa oi muos, me sa orale ato me le kaput. Me le kaput a drop kick. Le o vai o manu. Malo se fo manuia. Whaftai le mafuta mai. Steph, talofa lava. Ia, talofa tu ia Filippo. Ia, whapena fōi ia Angel Nathaniel. Peta, tafa mai o ata. Polonga leupena. Whapea fōi ia Ioane Whaasavalu. Whamai, o tangata o popoto na uai whaia whau whaunga leanga. Matonga fiti e le lea. E manuia ai na o i lato. Ai le manuia ai le to o tele o tangata. Na o le le au alo lofa. O le au le alo lofa ma le au whau mea. Ka tasi na mea o le la tatu o ne iai. Whaam sinonga o Sam. Whaam sinonga o le mori mau o Sam. Taimi uma o te vava ai le mori mau o Sam. E tū mai o luma, le tala no Sam i ona lava langona, ma tū sa o mai lava. Ona e lola ia lea. E leo se mori mau na rehearse, lalo inga lopo na na whātei tai. Po se mori mau na o. Ioen. O lesi bea o le ala ngā nei, se mai le au soe e tele mea o le atu tupu ai. O le a fia ai ma lesi mori anga e ono fia, pe a fai e wha maonia. Ina mata upu lea conspiracy to commit murder against two most senior cabinet ministers of Parliament, of the cabinet. No tua lea, wa wha moro au o tua, lisi vaenga le moro mau o Sam. O lea, o le whana, nā watu i ate ia. E alua i e whailea, soli tu la whono o le whasioti, tangata valeina, la uli, maolo. Tolu mai, this will pop up in this court case. Matua ma nei e tele. Yeah.
Leo toi titi atau so ngia ma le mori mau fo lea. Lea na fai inis tangata au pānota. O ina fai ale nao. Sera o tangata leo la oliwa tau na wha uma. O tō whaafonga iai. O te matua maua le nganga whaafitai. Whaafitai, finally, this matter gets to court and gets its day in court. Yo. Tele mea tā ua le atu punga mai. Police versus Lauli because of defamation. O aisi mea tā ua le mea leo. There will tap in the Western Union, po ai money transferred in au mai ai le page le tangata lea o na ia le tangi. Ta mai ngoa e to lua o leo sa nga i se tupe. Oi la le tangata. Au fesa no foi au stadia. Oi leo ia ta ua i Samoa. A oi la na ta la tupe e tua. Fele, money transfer. A wai e umala to wha maumau o le tangata. Ma le no fuanga e no fai Australia na la foi na mai le tupe. I la le aso ma le taimi e fia le au wha ingo le tupe. O ai ngō tangata na la fo mai e le tupe ma o tala i tua. Fele ofisa i New Zealand, o i Australia. Fele ofisa na taunu u iei le tupe i Samoa. Fea o iai tangata nei. O i foi. O le ata tau o na wha malama. Ai seisi vaenga o le su enga lea. I telefoni. O tau malama na o tala noa tu lava i telefoni. O telefoni. Le telefoni a Sam. Le telefoni mua, le telefoni lona lua. O ina vea. Lan me ule toi whafo i ai le telefoni a le tama. A ia le telefoni a limong. Ma tangata e so tai le vālea. A wai maua o mai tana noanga. Ai se al me ule sapina ai e le court. Paul matanga luenga leo ma avesela tō whaatanunga. Pe a whai lava o nau sa ili le ami o tonu. Ma au mai au wala e ami o tonu. E so e ilma ta upula. Nā mōle au mai ai se whaatanunga whaale tula whono alo ia. E polo ina ai le Digicel ma le Vodafone. Au mai i lalo. Subpoena the phone records. E le ai ma se mea ma whaine titina ese. Au mai la ia lea se tātou wawa ai iai. Because even in text scripts, they are all written out. Ele mele nao. Ana au mai telefoni na wa leve na mawali unga le tangata. But no one is willing to do so. Why? They know somebody's going to get caught. The communication does not lie. And they can't erupt that off or erase it as well. Rava ai lei. Pese atua, tantol mai e toe a ngina nge ilunga telefoni. Ana wa uloa la o le tū, o le te te ma pui pui, i le vaenga lea la uli, li o whaatau malama Samuelu si vai, ai maise la Samuelu, demanded to return his phone. Na velola ia le matua print out mai le data le na. Se vava ai po oila ia fesota. Awa mandatua le lei le mori mau, na whai o le press conference al sunga limu, i petes. O te wha manatu pēr i a te oe.
O te lei los tangata ingoa Samuel. Te lei Gagaifo is tangata ingoa Samuel. Ai ele tangata na lotu lo fali. Le lava tau loi, tangata la leo Samuel. Na talan loa tu e tia ul mali o tamale. O fakui, alu fafo malo fali. O tango tuli. Alu ta u leo. Ai te u o watu o to e text mali tangata mama text sa iala. You see, ladies and gentlemen. You said you don't know him. You've never seen him before. And then you turned around and said, but one day somebody came to your house. Awhai le lava, awatu le wha peleta, le watu le wha Samoa. Ia leo wangangu. Wa salu tangata ilo whale. Lea la wha toa ilo, tangata la ilo Samuelu ale. Ai te ualu, ne wa turi alue, ta uleo leo. Ai leo le whailo inga mua le Samuel. Na toi whailo ai fo. I tupe, toi whailo ai fo. I la ufa longo le na, le mori mau o Samuel. Es el whailo inga mua, es el whailo inga lua, es el whailo inga tolu, o tupe ma le whana, pa me umwhapena. So where does this lead you to believe? What about the phone records? The times of these conversations and these meetings, which tells you a relationship has already been formed and established. Anyway, ai la le pelo le mele. La le sota inga le fai. Fel telefoni o sa, ma fel telefoni ia records. Nal me ole fai ele na mer fai ngo fiu o fai atuele a tau sa vea. Oe o mai. Ai tau te loa le lei e au mai loa mau alo maltangata le tau fiufi ma tau puni. Li o fa tau malama's report and his investigation. Dale me o tup. Wale mawhai o na maua se ami o tonu. Marua le nofu le fo I la uli la tau ia malana vaenga. Langa le ua au mai tu ua inga. Wale wha maonia. Ne mori maua Sam. A o le iai le tali tonunga. E iai le mea le misi ima o pū I. And that's what the nature of people do. A o tātou le tonse mea, o tātou o a tātou e whaile tātou suesuenga. A whaila o whaasoli tū la whono, le whaatino ino le suesuenga. Ta ilo la po wheo, ta oto I aile mi o tonu o le ai a tau o le tangata. E ma whai aina o walua o e whaila o suesuenga. My own private investigation. O le ala tolu wana. Le na whai aile suesuenga a le fionga ia li o whaatau malama. Auawa. La vea. O a mea lai te tono li poti lea. What are the contents in this report? And what are the recommendations that were put out in this report? What are the outcomes? Compare. Le ala la whaatustusa li poti leo ma la tususunga ma le li poti le alio. Compare the two reports. What are the key indicators and directives from the police report and Leo's report? Nea lano whātu a Leo e whamelta la Leo, ele I tia ia la reports. Kopi ma whaila uma le ta oto I nei. E matau tia. Let's wait and see. That's enough for me about this case. Police versus Lauli. Police versus Leo Fatau Malamba. Police versus Samuelu's testimony.
Police versus Sivai, Samuel's wife. Police versus Lisse Marie Schmidt. And police versus Fepuleai, Faimata Sua. Wa momoli atu ia le sunga ia Pauli Moana lua manu vai, mai le afio anga o sa le longa o le tumalo fa sa le anga tasi. O lea ua momoli atu i le fatuatua i le atua Samoa o tasi. Tā momo e matau vā mai ai i nā malisi sui fo i le fast. Matamua vasati pulufana. O ia le nā o lo o tulai mai le tofi minsta o whamsinonga. O le aso fo i ua tonai, na momoli atuai e le afioanga. Sa matau mawhala la tai le lātou sui le telenga a teli ai. Christian au sange. I le whātua i le atua Samoa o tasi. O le vaiaso fo i le nei, lea o tunai, na momoli atuai le sunga i a whamuina o pampo. O lo o avea ma whaamasino o lo le whanua ma suafa po o le plestene langolango. E ta mo e mo le HRPP malana fua. Mo le itu malo whaleata le tas. Leo le atau wafa tasi mai ai. Ma le sui o le fast. Le telenga a manu le leua. Ingo amatue a manu le leua paleta sala. To vale. Ua mai fo na mori lesi sui o le fast. Ma lo o no fo pe ole sui le fast o mangele se kati fioi fasa le anga lua a o momoli i ai le sui o le HRPP te mai tai ya vae lua sene sa mau mo le fainga paloto le nama le filinga fasa le anga lua ala tatu wo vai foi mai whāuau le o nanga male tautua. Ia masaili ma se awa noe tala noa tuai. I le talenga ia tongisia Pio Wilson o le tātou whale ta vale le Omega Cars. Ma lolo ngā lue, whaafitai le tua ua ngā ngaifo Faiva le atunu. Ia, usi maia le whaafafonga inisi o tātou whaasilisilanga manai e tātou musika su i whiwhiloi. Ia, whaalofi le muai oe, whaato alo mawhau, whaala o matai lunga o le awala tele ina ua anga i atu i maota malawa. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, sa silima i vatolu amo, se kia Radio Samoa.
Po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Ima ta au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta au po tau fe malanga inga. E au fia ima ta au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane ile mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa yalu isa, ile oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu, e whaatawai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi ona o le langolango malo si le fale maliu a se alo le aturuu o ese tatupu Funeral Directors I Manukau City. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu Funeral Directors I le lua ono lua toru fitu lua ono lua toru fitu pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. In this update, the Finance Minister says the budget's designed to give businesses even more confidence for the future. Thursday's budget puts aside $65 million over 4 years for loosening rules that might put off overseas investors from choosing New Zealand. Nicola Willis says we can't let debt keep blowing out forever. We risk the economy crumbling away if we allow major extra taxes to be put on New Zealanders, if we allow such excessive borrowing that it drives up inflation and interest rates. The minister's also signalled she'll have more to say about KiwiSaver on Budget Day. Extreme staff shortages in rural hospitals as the government announces funding to help urgent and after-hours care. Patient Voice Aotearoa's revealed more than 20 rural hospitals are looking for one or more locum doctors.
Chair Malcolm Mulholland says it's unclear how we can staff extra services, and we have to do more to keep doctors here. This is the problem that we've got, whether we're looking at GPs or specialists who operate within our hospitals, we simply do not have enough. Uncertainty may be the greatest barrier to the energy sector lifting natural gas production. It fell 20% in the first quarter compared to the same time last year. Industry spokespeople say available gas is depleting and they can't harness new fields because of our ban on exploration. But Associate Energy Minister Shane Jones says a long-term solution will take more than just undoing the ban. The difficulty is convincing foreigners and convincing the existing industry that a future government will not smash it to bits. Jacinda Ardern has delivered an address at the Yale University graduation ceremony about the dangers of isolationism. On a personal note, she revealed how it felt to take up the job of leading the country. Perhaps what they don't expect is that I often talk about something else. I talk about imposter syndrome, because I have had it for as long as I can remember. That's news. In sport, early season urgency is set in for the Magic ahead of tonight's ANZ Premiership netball game against the Southern Steel in Hamilton. The Magic's opening round loss to the Pulse puts them on the back foot in a shortened campaign with 2 rounds of action. Defender Georgia Tong says they need to step up after a poor first round outing. It would have been nice for it to happen in pre-season, not in season, but yeah, I'm a serial silver lining finder, so I think it's a good time for us to get that kick up the butt, as I said, and hopefully we've all learned from it and it won't happen again. Incoming Wallabies coach Les Kiss will take charge of the Australia-New Zealand Invitation 15 to play the British and Irish Lions in Adelaide in July. And that's sport. I'm Raylene Ramsey. Radio Samoa, kasilima i vakuru amo. Alo e whafonga le tautua ba oile si ufonga Samoa, le Radio Samoa, su lima i vatolu amo i au kilani. Ina ua 5 minute o leo ua te ai i le tu la e ono. Toi whatalofa i a te oe lungo le ala tele. A moi moi o lo ala o mata. Ma pula le i lunga le mea ngā lue leo ka vale. O le ua le timulu nei afi afi. Ia ai o te loa o lae bumper to bumper i o lonuinga po loka a tō le te leo o mga ala. Ia maua leo no sai ma le lava papale i lunga o le ala tele. Ia matu uawa loa fo i leisi ave ka avale whaavale valea mai. Ia kaulo mo lua valea. Ia whakuru olu ka avale au whawham kua whai lengi lua fo suaka. Ai mata. Ia ma. Ia o mea lai po loka ato ai le mea. Ai tā ua tele le lava papale ma le ono sai. Ia matu uawa noa fo i leisi ave ta avale. Ureanga mai longa ma fau. Ia ua ke whakaikai a kufua mo oe i ai wal. Mea nai ale ina tele ia vesinga. Ai po loka a koa i ole ingo sia i o urual ke mi ngai ave ka avale. Malai wha e kupu. Ai, o se tasi o mea tā ua lea o tau whaafonga le i ai a tātou telefou i vai whanua le ngana peritania. O le vaenga lea e popole i ai i le matanga luenga ma le minsta o soifua maloloina. Le o tau whaafonga atu nei, ua sioki fo mai, ua le ingi fo mai, ua tutu lunga ECGPs, fo lele general practitioners, ma lanto practices sa whai. O nisi o fo mai ua tu ua le atunu nei. Ioe, ua malanga ia fo mai. Ia mau atua ia matausi soifua. O lona winga. O se tūlanga maale ale o le au o fo iai ia le soifua maloloina. Pe a whai nei e o sofa ia tātou. I nisi wha mai pe o le koviti, o le misela, o le kale vivingi, o a uma isi mau mea o le fulu a singi, mau mea o whapena. Fulu eu. Ioe, talan lai. Pea fo ia tātou tāpena i lo tātou saunga le mu, ma le soifua maloloina le lei. Ia, o leo ua e mai le Faiva. Ia, o tātou, e seisi o tātou pisi, nisi na mai si o tātou atina e nā leo o whai le temil nei. Le lau o tau nuu mai i whanua, o seu mai i whanua le
whaatamasoali inga mo le whaatutainga le ngā te whale a le tautai, e ngatai tautai. Yoe. Fui awa tu yoti, a whai o iei si o mana o sei a whelesi, lava fresh fish right now, mola snapper. Mola kawai, mola malauri. Ona e wala au lole i e le telefoni, wha mole tu yoti, na o mia sei a whelesi, lava le teimi le neiman kua e le mai fuole, e kiaru i o le whalor ka malo e. O le tautai e mai ila wia. O lua tasi tolu wiva, lua fitu tolu vanu. O lua tasi tolu wiva, lua fitu tolu vanu. Alu sa awa i napa whai o nare i whaise me ai ko inga malo makua. Alu lo i e lea ia seisi tau mawha i le raro lagi atoa e whaatusa i ai lei a mai moana. Pe e ke breakfast nei le tae au, e toe lunch ai leia, e toe dinner ai leia, e koe ala i fo le vave au, e koe kaalo ai leia, e le ai se vaenga, o lea matai ai mai le moana, e wha le tonu. E au ngā mea uma i le tino le tangata. Wala aula i ai pēr whai, e mana o sei a fōua le temil nei, i le whai lawa o laki i mau i le awhiawhi nei. La moa fo mala o fresh snapper. Ya fa ye si au amio ngele. O lua tasi tolu wiva, lua fitu tolu vanu. Au fa fonga mai ia mo i malai. Lena ma tama le fanga lena tātou whelo i lea sona. Tama mai mata autu le fanga. Le ua maua le ia li mo i malai. O le o lua tasi tolu wiva, lua fitu tolu valu. O ia i mangele no fo le tautai. E mai Faiva e mai ngātai Mangere Bridge. O Peter Eneliko, whatalo whatu malole, Soifo Manria, whame o le mata mai le village, Ranui Waitakere. Ia, alo whatu mo oe, ia mare tō tele fo i o tangata mātua, po nisi fo i o Samoa lo alala mapapa au i nā o lo whaalonga mai. O vaivao tia, o sengali i anetone savusa, whatalo whatu, whili maua, ma alole Soifo Manria, whatalo whafo i maele tui maseve papelu, whelewala au mai ei, olo o mai mo mai Brisbane, Australia. Alfred Morfanua, watching you severe, matamatatu i Oakley, California. O leno whalongolongo atu, olo i ei i nei au kilani lo uso i ale i ataua. Jeffrey Utupo, male whaletua. Ia whatalo whatu le i atau severe i atu. Oi malo malanga, mboio lo manuia le tātou tina. Ia anti-sina, ia male tātou ainga i Amerika, whapena fo i le sunga le i ataua. Te o matavu i Percy Kelso, lauso ia Steve Kelso, ma le ainga i Arizona. Alfred Monanu o Awatama, Pese, talofalava, malole Soifo Manria. E tangata iu te wawai atu o lo mai mo mai Anchorage, ia Mountain Range. Talofa Steph, Tavita na olengutu, talofa lava malol Soifo Manria. We are watching you, Severe, from Adelaide in Australia. O alofa tiai, Charlie Tupu Folola, talofa lava malol Soifo Manria. Auto malava. O lo mafuta mai nei vaenga o le fiafi na ua ngā ngaifo Faiva fo o le tanu. Wha malo fo i ngā luenga o lo outou whenga iai. Wha pia fo i lo uso ia au matangi masi ia ma le tausi ia tusi ia po le fionga fo i a toa. O ile si lea talo whai malo, whaftai le vai vao tia. Alol Soifo Manria, tina matia KM te vanga. Lo mai moa mai i Leone, Amerika, Samoa. Ia isi o tato uso ie mai moa mai i a lau. I auto walo whane na o tau nuatu le whainga malanga e pe to o se fuluma le lima ea.
ia tangata ia ua sao atu. E ngā lulu e whaavai teimi po le lua, po le tolu tausanga i le whalei o le Starkist i Amerika Samoa i Pango, awano le leina o mau atu. Ia, a wale tau mwhainga fo ia le tātou malo, ia mai se fo ia le komisina, po le konsula fo ia le tātou malo i tuila manua, atu le wha malo ma le whaaftai. Whatalo fatu, o leo u te wawe atu, e tele na komeni mai ia le telenga tele ai Christian au sange. A lea la ua ulo nei, o le sui le nā, o le whatu tua i le tuasa mo utasi. O lea ua momoli atu, e tau wā mai i tu malo o sa matau ma whalatai. Ia, tanga iane ai o le tai, sa matau atoa, le nā ua manatu ma ua tasi moe i le ftelenga a tele ai Chris Ausange. Ia, e ta mo e le palota mo le tātou whaamui moe. O le whainga palota na a o ia o le sui, o le HR, o ia le whatutua i le tua Samoa o tasi. Twisty, ia, ma lo whaftai le mafuta mai i le neifo i vaenga o le tautua. Andrew Stowers, o Alfred Mofanua, ia mautou malawa o wo mapaanga tōtino, ali ato severe, please press the like button, share our program, and also leave a comment for me. I like reading your comments. Ia, whapena whoio nālo whatuai, whatalo whatu, i le tinapele, anti whalavelave awhamasanga poe la ulu, ia mole tua whine fo i Yvonne i nā i Kahuku, i la ie, i Hawaii. Alo le, on sai male whatotoa. Ia, la whamalulu atu le mūs tātou sota inga maleftalinga ia tungisia Pio Wilson, mai le tātou whaleta vale le Omega Cars and whaiona val au iai, i so se teimi lava i lana telefone i whaavea o lua tasi whawhituono 5 whatasi. O lua tasi whawhituono 5 whatasi. Ia po le numera fo o le tātou ofisa o iwa lua fitu 5 valu tasi lua. O iwa lua fitu 5 valu tasi lua. Ia, o le whasisilanga le nā tāua tele mai le Omega Cars anga iai. Aisita vale le lei mo le ainga i le tutulu pe o ina leanga le tau ma rosi ti munga ia ai mal au i le aso te au o le numero le o le val au mai ia nai tangata ia fia mbose ia talo fai o le olu o tasi tolu iwa lua fitu tolu valu o le address o le numero lua pa se fulu male tasi John Street i Mangili. 2/11 John Street. Ia kako whakau i inga. Ai se kako story inga, ma ai se kako wia. No, o mai lea. Whamui moe sa mruia le whamui moe o le tātou nuu ia sau. I le pō le so tōna ina se ima vai atu nei, ia, o tupe uma e maua. Ia, lo whamui moe le nā. Ia, malanga ai, ia le au malanga. Whai fwoi masuyo i tātou ma le mawhitanga sau, le tātou nuu pele i New Zealand nei. Ia, a wale whamda tuina, o le se lau 5 fulu tausanga. O le lotu whamanatu o le tātou nuu, o atu pa ia, i a te oe le pule, ia whapea fwoi a inga o mawaenga ia male usoli. Whatalo whatu le tātou nu. A me moe sa le leisa u tau tupe ma se mea namo. Lele mo mazili poti a Fortino Josefa. Ia male tua fine ia Erolini. Ia pole usofo ia vaisingano. Ia mauto umalawa sanga i iai. E lango ina lea wha moe. I le pole astronai na se i mawaiatu nei. Tala fia mo i tātou, leo wa whailo mai i Samoa o a
si tia e le malo, ia le tupe o le tutongi o le minimum wage, o le tutongi o le minimum wage, leo si tia mai nei, i le tolu ta la lima sfulu, i le fa ta la valu sfulu fa sene. Ale ale be le fa lima ka la i loa. Ka ingo e ale fa lima lo. Ia masalo e longa o lava se tātou se leni mas pakete o le tātou te nofu tali nei. Ia po le ale me o le ao o iai ia le pakete o le lua fe lua lima. Se o le lua fe lua sfulu ono. Ai o le afo le teimi e whaatino ai. I le fontanga leo le asau nei. Po o ta pena mai se tala o le tupe. Se tala whaatau au tu o le tupe. Ia po se tala fo i whaau popo le tupe wamana tua. O lea o le ai se tala whaau popo o le tupe. The supplementary budget report hasn't been filed in Parliament yet. Ia, tātou whatatala, pe pasil tala le tupe. Be mua whatu lai nisi o tangata. I leo rua e whono le la whai nei. Ke leo whai aku o se mea le nao le atupu ma whamautu. A leo te whai atu. O scenarios ma whaatulanganga uma ia i lo mawhau o mea ono tutupu mai. Awa tōta sila fia. A o ina whai se whai unga al whonga whtalai. Pe a whai e whaatulai le fionga te mai tai pāle mia. Malesi to lima le iai. E le me ono tula i mai. A whai o umana whai se malia ngā fia me. Malesi to oiva lea na whaalangolango iai ia la auli. E o mai i a to ile luas full male iwa. Ia sui foi pule. Whaale leilo la tō wā. Ia ma whauloa se malo fau. A fio mai le whonga whtalai. E whaapa ia ina. Ma whaau uina, ma whaatauto ina. Le whainga malofo. O a matua skueli lava ma tāua tele le nātau na unga. Ai a whai e te iwa, whai ne whiutanga i ngā whia me malana toa lima, ma isi sui ia toa iwa, a whai e whaatea ma le pālemene i a whia me, ma tūlai. Ai tūlai e tua i ma le toa iwa lea. Ia, ona iei fo ila ia leo lesi a vainga fau e tilo iai. Whether that 15 minority government lea na whaatula i mai matita i ai i a whia me, a whaila na iai, o lona winga, ele ai ala se whainga malo, e ami o tonu, masori e le whawai, a wā o le ausia le whainumera, ele i atula e pai lana sifuru ma le wanu, ele i ala auli lana lua se fulu, ele o iafia me foi a o lea lava na fausia le minority government o le tamaita i pāremia. Whaatasi ai, ma minsta. Ai le ai ni sui minsta. Po ni minsta lango. A o isi scenarios na, a whai na mawhai o na whai i le toa sifuru ma le toa lima fia me. O lona winga. E mawhai fo i la o na whai. I le toa lua sifuru. Ala auli e tele atu nai lo le. Nā le toa sfulma toa lima fia me. A whai lava lai le nofo mai le toa iwa lea. E maua ai le toa lua sfulu iwa o whai pule o le fast. E ma whai o na lato whaatuina ma whausia se malo fau. Ia. A whai le nofo mai. Ia. O ese atu. Papena fo i o na le maua ai le whai numera luso fitu. O le mea tau na whai. Mana tua lele. Ele whaavale a fo i le fionga te mai tai pāremia. A whai e whai se whai unga whapea a le whonga whtalai. Pe a whai e whai. Ele nofu no fwa i ai. Wa lewa na tā pena i a le fionga te mai tai pāremia. E whai le whai unga lea. O le whai unga o lewa na nofu e. Sa le malia i ei la uli. O le whata ape a toi o e whai le whai ngā palota. E leo mana o fo iai i le tamaita i pāremia. E mana o le tamaita i pāremia. E nofo i pe ina. And drag it all along. Drag it out. Buying time. Ina ia o atu lava ia. Wa e leo toi tele se teimi o toi le teimi le nei.
There were Juni, Yela Juni. Julai, Augusto, September, October, November, December. Ero fata ape ale fata ape le Parliamentary ia te sema. E ona fata ape la ia lea ia January. Nau na uso tuale fono ia toe ta apelo. Ai o loe whaile whainga panota. So you're a good 6, 7 or 8 months in Parliament right now. It's still a decent time to maneuver and see what is the other structure of a parliament and a government to be formed from now on. E le whapela la tuli ia fia mea mwhatulai, ona nofina whae la ia le fia mea. O le teimi tonu ana e whamai lo mwhia mea. Ia lau fionga lea malu le malo, a fio mai. O te tui nātu i o ao le sapelu lea. Ua uma ona o nofa ma ai uma i tu uma e lua. O to inga mea lana e tūlai mai. These are all the different scenarios that could happen right in front of our eyes. But at least we are prepared for it. Watatu tapena, we have spoken about it. Watatu talanoa iai. Ma fetu na iai ia langona ma me fai. Awa afa pe foi la ia leo lauli. Ia leila. Telefia sol tu la fono foi ia ma faise minority government il temile nei. Pe a fai la na no nofo mai le stoiva. Ia au te iloa lava. Bo umana faise tala. E fa tu la ilofia me ia. Ilo tantonu ngana. Tu la I uma toi malisi toiva. Ole whainga paloto le nei o le toa tele ia o tangata fau manisi sa iai le pae inga lea. E le ngata I tonu o le whatuotua I le tu Samoa o tasi. E le toi o mai. E whapea na fo I le HRPP. E toa tele le toi o mai. Tele sui fau o le a whatu le mai. Io. Tanto nunga la uli o langa lua se fulu lava lai e le teimile nei. O le lua se fulu le nae toi foi uma mai. Ia ona wha popo le iai. O isi sui ia o taunu mai. Mamo moli mai. O na ato le le iale ia i o pu whangoto le sale. O le whatu tua ma le fast. Le si tolu se fulu ma le tasi. E fili tanganga mai. O le whainga palota sili fo I leo na taunga tā I le larorangi. A wae toa tele I lātou. O le amalanga atu. O le mātou talanoanga na po le whanatanga lea. O le matuato tele. O sui usfono o Samoa. Bai le whatuatua I le atua Samoa o tasi. Lea o le amalanga. E o e whaia lātou le stala. Ma whaia le lātou pālota I Samoa. E ala o whatu le taunga tātele. Whai, o mela le, avatu nei, le stala online from here. Ai o, to tongi pāsese, ma o I Samoa whai ai ia, wha umai iai ia le stala. Ia po ani tusi ave I pulenu. Po a fo ini tusi au mai whai whi au. Ma whaatino ai ia a tātou alofi lima fo I le print, po le fingerprints ma le biometrics, ma po e whaale lei ai I ata I Samoa. Ala nai leno whai tolu matuata unga tāla vole, o le whainga pālonta Samoa. Ai leo ni mea I e whai ni mālo e popolonga I tangata. O mea e whai e mālo. O fuafuanga walu mamao, we are now in the digital age and era. Ia na whai leo ni whainga e wha mama a venga I tangata o le atunu. Lalme o le mwhai un tātou whaia. A lele whai e tonga mawhiti maisi atunu uia. Whai e tahiti maralo tonga. Wha tanga atuai o lātou tangata whai whai e New Zealand ma Australia.
Why is it so difficult for us to work out a plan and logistics of having our people the peace of mind to vote from outside of Samoa? Tala wala mea le infi whainga mea. Pala ai whainga mea. Ia lau tau sila nei le whainga panota lea. O le whainga panota sili lea ona matautia. Le tele o le tupe o le a wha ngā ai nei e tangata e whaatau i le panota. Lea lau o whai atu. I tu umai e lua. Yo e. O tau tonu lava e le whaatau ina le panota le whaatutu e le tu sa mo utasi. Tausi le tu la fono. A le winga lau tala lea. Po o ai ale sui. I whea le pati, lea o whai atu. O le a matua i te tele ia whamsinonga o le a whaia. Ona o le tele o le tupe lea le a wha ngā nei. E whaatau i palota. Ma whaia ai whaatosina. Ia. Au tau la ia le e watu i tangata matupe. Talia ma le fia ma le whaafikai. Awara ko va kusau lima sfu kala vech ele lava ka ua oi e ke li poki oi a mai ro e mai a me se lau kala e mai ke oi vai e li poki a oi le ke alo ave lau kangi oi le skankalenga sau fa ka mai lau a mai lau yo mai se afi kala nga alu no la ia le fo siwaka ke le ko fikau o le vele la le a mata i tu ina nei e tu umapo ai la le whaia la tu so ngā tupe e whaatau o le palota a wala vange e karianga se me i la loangi o le se lau kala whakiki e runga kamba o Alfred Morfanua from Oakley, California, Talofa brother ia malo le soi foman via ia whapena fo i Utita, talofa Utita, Moa City. Tele mai bo mai ia. Fafawina Tandielu, talofa lava, watching you from Papa Totoy, the local boy around here. O fale se na for lava. For ya na tapu talofa sister. Ya alofa tufo ia luiva, ia mosio lua ainga. Au te lua pole mai o lea lava e tulituli al kako kamara. E maua se taim, you. Ea au whapea. Po whea, au o lewa lana i ngei ili tangata leo Canada, ai alai whapea, alai nofo i oi. E whea i Melbourne. Talo vai, malo, soi fuamanria. O po e mai, o mai sau whaasa moe, ngā ma o mai ma, masau ngangu mai ngā, o tātou alu mai ngoe mea lua. William Brown, talofa. Ia o whawhawina, whatalofatu, ngalo, la soi fumanuia. Wo toi luas fulmaliva minute o na tā lea o le i tu la fitu. Se o wawai atupu o ile, ia le tātou, o ile tātou, ave pasi o le afia finei. E se kako ave pasi, pe le se ave pasi. Se suetu le tātou. Masalo pe umalava o le afionga ia teito. Po le sunga fo ia sausi si ufanua. O le a whafoina le tātou po le kalambe. Ea, awa ia le whauawina o le tautua le si ufonga o Samoa, le radio Samoa, sulima i vatolu a moio kirani. Whatalofa le uso ia tuna mati a junior vai lua, a loli il malanga, lua toi te liu mai whanua ma le manuia le lato i le taima, le lato i le ala, le lato i le ea. Ia, mawhoi le amanoe a sesi tuai basi a inga, ilo tātou watu nu upele. Whatalofa pitoa, ilo uto fine pele, sunga le pali i te o la tafale Maryland, o le malos ia whapena fo i ona pa i tau mafa i tau mafa to e tale peselea whamanuia tuai ia te uto uma o keres visi ano fia ia
Ma i lātou o le ua whaiwhai ngā lotu o le nei a fiafi. Ai le i alo i tau mawhitanga matali sua. Le alo
Ia le na whawhiwhianga mai le uso ia tuna matia junior vai lua ia whanofo ai o I tono le tāwale ma e lue a mālai mau mata se ia e tau nuu ma le saonga le mu I maunta malawa. O se tasi o vaenga peo nau whai atu o le palota sili leo na taunga tā le la tātou o tune iai po se snap election se e whainga palota whaatou pe tope na nati. Ia, po le au mai fo I luma o le whainga palota le lua fe lua sifurma le ono. Ono tātou sili fo I la ia lea. O ai la le caretaker government. Masalo ai na paule na o le mea o le au o iai ia le vaenga ale sunga ia lauli. Male a fo I male to lua se fulu lea. Wa, this could be a scenario too. E o e se atu fia me malisi vaenga le na. E o awala o lau vaenga lea muli lea to lima to iwa le lao. E tu la I la e o I fea. Fea le atu la I o iai. E le te tau o na tu la a malanga fia mea I pe a whane. Pe a whai e whatu la I. Ma whai e le whong te lai le mea leo te mawhau whau iai. O le mea sa te tau o na whai o mua lava au le I usu le whono o le aso lua sfurma le lima o Januari o le tausanga le nei. O fea le atu la iai. Awa a whai e tūlai fo I malatou e lango la I a fia mea. Lona winga o tutuli ma le Parliamentary. They have disconnected themselves from Parliament. A tauna nofo mai. Nofo mai ina ia mawhai o na whai le a fo le caretaker government. Wa isi fisili na e tūlai mai. O ai la le a wai le tai ma whai o na whai e tulepa. Ele o se mea te tau fo I o na ave I o lātou te toi pūlea le malo ele o tū malo. E ala no whai atu I le vaenga lava leo o le fast langa o le fast lava. O tangata lava le fast na o na vā le whangatia a o tangata lava le fast. O sui whai pūle lava le fast. A ta mamai la to iwa le da. Pe tu la I fia me. Malesi to lima. Pe anga I le whamsinonga. Pe anga e toi whai la to whai ngā palata. Au te loa. E le toi o whai se whai ngā palata. O le ao nei o le whamsinonga. Ale o le nā. E sa o le lei ala utala lea pe a whai o se mea wha pe a I le whatu la I o fia me. E le valea fia me. Nā na wha pe ma fia me I o le lei. Wala valea. E le wha pe mau ke o. A ko ngofo kua I. Ao le malo a fia mai lo la I. Sa ue whailau pule I le mele. Leo mkwa ma ai al sa pelu lengo. O tu ai ngā mea le nā e o iai. O le whainga palota fo I lea. O le au tau sila I fo iai. I le tulanga. O le sātia o le ai atau o tangata. O le atau mawhai e pule whaasao. Ma whaia whaatonunga malorosi tono le nuu umale. Ia po ainga fo. Se ngai, awangi iai ase se o ke whaalongo aku o alwe paloka. Ka kousui lea, ia paloka tai. Tasi le mea le a maitawina. Le a satia mo ia le a ia tatau o le tangata. Ia whaalongo le sao le ainga. Pe whaalongo fo ia li ima whaipule o le nuu. Ma whaapea mai se asonga fua e talo. Ia whaafonga mai le tātou nuu. Leo o tasi moe aiga ma te paau ia male. Wha tumutumunga le tātou nuu, masiri anga ma le tuua. E tasi le tātou sui. Wha I o le ai ata tau o le sui tau wā. A o le ai ata tau o le tangata palota. Dale winga le talalana. Wa fo le la fa mai ia pulenga mamalu o lim fai pule. O le o tasi le whawhitinga o leanga. E le aisisi tātou sui. E tasi le tātou sui e tamo o le tūmalo. Ma e le aise pālota e whai e tono le tūmalo nei. Whea la le ua ta whea I ai I le ai tau o le tangata o lene fia tamo e. As a candidate, o se sui tau wā.
Kua sinaura si fo i e ono tūlai mai ma pisa i tono nu. Pisa ainga. O le tiute malmatafe yo i tātou i fafo mai o Samoa. Longo o tātou ainga. Longo o tātou ainga. Fai le fai unga, ta tau ma le sao, ta tau na, ta oto i ai le filinga. Pito la au na Samoa lo lalam papa au i fafo. O le malusi anga fo i le nao Samoa lo ta oto i fafo. A len tātou tile umalava i ai. Ina ua malanga mai le whatutua i le atua Samoa ua tasi o le ngata i a lātou roadshow sa whai i Samoa. Ai ua masi i mai le whala si ngata i atunu i fafo o loo iai ainga. Manatua la i le aso na nafi. Manatua e lua sefulma le lua clusters. What I mean, e lua sefulma le lua ainga whatutua le stalaina o le whatutua i le atua Samoa i le lalolangi atoa. Ai o ana nafi. Na whaopopo ai isi whaalapupotonga e ono. There were lua sefulma le valu i ai i a ainga. Ese mai Samoa a o fafo mai o New Zealand. Me la nā u te whatuai. Ui lava i le tele o mea lo tūla i mai i le atunu uma ngas o malo. A o le vava aima mai tauila, ma popula i mata. E leo whai ti ai le sausori o le atunu. Ma tangata fau. Ma nisi sai o sana tau lango i le HRPP. Le wanga solo mai. Tawa lunga tu le nei e fiafi, lava singa le tangata e whai. E le ola fia pe e whai e ke mai e ngase ngasi, ea. Ai sau vai o le ola, na whakutau nuu i a tātou oka, pe o na iei sfurma le tolu Lappington Road, i o Tara, i le maunta le fionga le saoli i a tuala tau wā tau pa utino, ma le whaletu i a peka. Amanui atu le tua i le ngāruenga, tā ua lo whatino lo sulu whai atu i ngata ma mo wele tātou vai, le ngata le vai o le ola, a le vai a voka fo i mo le kānesa. Whamanui atu i le anga i atu o i tātou i le maunta, i maunta malawa ina ia saungu le mō, tātou se e mai leisia tātou maketi, lua sfuba lua, Templeton Place, i Manurewa, Glendon i Manurewa, lo iai ia le tua fine ia Maria Nive, ia whapea fo i Marita Sawanga, whafta iatu lo luanga lei le atunu, ia ma lo anga iatu, ia ma maile lato vai i nā le tātou maketi. Se mai tonu i le Mangere Town Centre, lo iai le tātou maketi o le Tasi Market, sunga ia whaula tane Peter Silva, ia whapea fo i le whawhenga. Reverend Larry Tupai, Lavea, ia male whaletua, ia sau, ia po le whionga fo i atoa Helen, ia whapea nā fo i le elwhainga luenga, tele isi tau mawha o lo mwhaiona whatau mai, nā male tātou vai, male vai avoka. Ia, tau walunga i o le tātou marketi o le Grand Market i le tuatusi numero tas Triangle Road i nai Masi le tulangi lea i Sifo after iatu mo lau tautua i le atunu ia olo o whaavanga ai i a mauta malawa vea matato marketi o lau silafia i le atunu ia manga i atu fo iai whatalo fatu le tama ia manua Enrico Tustala, ia whapea fōi ia le tamaita i o Serafina, ia masiu lepa, masiu tau a inga i Melbourne, Australia. Enjoy the arrival of your box of water i lau tau pusavai. Le nā o tau no wantu i le aso tō na ina se i mawai atu nei. Ia, a o le telefoni māsani le nā le a tau sevea, te wala uma iai, so se atu nuu, o le o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu. O lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu. Ia, o le talatu le nā ma le
Whaaloalo le tunu. Manuia tele malolonga le nei fiafi la tātou o tale pese le atou se vea. Whamanuia tuai I a te oe. Ia, ma ia e maua le fia ma le fi le mu. I lunga o le ala tele. Ia. Ala pese le ale atou se vea. Whaingoina, ia, e mana tua pea oe. Ia manuia tele le nei e fiafa mangalo foi se leo le au auna pa Faiva pa o papa e lau whafonga. Ia, o winga lava na o le soifuanga leo se tala tātou tali e ai. Ia, ma se tala e maua ile ata, ma maua ile fia. Anga leile tu e ate oe. Manuia malolonga, whailoa I le aso tai au, le ngā Gagaifo Faiva le teimi masani, tau le itu lai whai lunga o le siu fongo Samoa, le Radio Samoa, se fulu lima, iwa tolu a mo. Iau kilani. This is a song from Seville Atoa for you to enjoy. And we are near Fiafi. Aova ai I o folinga, no watana o te uina, pe esa sa e pe ava e tu I fea. Ai ona o lo alofa, mo oele mawhaina uma. Ta oto I foi le poisa, e whaangalo le whaingata, I mana tu a pair o folina. Ai ona ulo alofa, o oele mawhaina uma. Ua o iloa wa e alu, ai whaingata na ngama o ilo fatu. Tau mawhai e whaangalo, ai mana tua pea o e se aso. Pea o tau talele sao, e manu malo la mau manao. Ua o iloa